Asthma Day eky'omwaka ogu kibiire kiri hansi y'omutwe ogw'okugira ngu access to anti-zinc inhalers for everyone with asthma still an urgent need. Endwara y'obuhiima n'emwe aha ndwara ezitarikuturirana kandi endwara egi neekwata abantu abarikuhika miliyoni 26 omu nsi yoona kandi abantu 45,000 nibafa omu nsi yoona ahabw'endwara egi. Dr. Mpumzibwe Kenneth omushaho aha Mars Specialist Center omuri Mbarara City yashaba abantu kwerinda oburwaire obu. Okurugiirira ahari Dr. Mpumzibwe Kenneth oburwaire obu nibureeta omuntu yahisya kubi yashasha omu kifuba okutunga ekizengyerera hamwe n'orukorro. Manyiraho ngu oine asthma no ekyokubanza n'okugumirwa omu kwisya difficulty in breathing omu rujungu. Ekindi chest tightness kuhurira ekifuba kyona kyekwasire okushanga hiine kikwasire kitakwikiriza kwehindura kiti kikisya gye. Dr. Mpumzibwe nagira ngu obumwe oburwaire obu omuntu naazarwa nabwo kandi abandi nibureetwa emiika mibi hamwe n'omucuucu. Omuntu arikutuura omu dusty places ningashi emyanya erimu nk'okutimba za mines erimu omucuucu nk'abaza hima cement abantu abo bari omu myanya egyo konka batakubaheereza protection gears baguma mbise emicuucu neija esi obwire bafuna okwisya kubi kandi ekyo kibareetera abamwe barivotinga asthma. Oburwaire obu nibubaasa kujanjabwa obu baba buraguziibwe kandi babwetantiire. Ekikureeta abaana commonly because tureba ngu abaana banaari kuba kuba biine chronic disease ninga upper respiratory tract infections abaana bakurwara enkororo ninga endwara za senyiga munonga zitakubarugaho zikamara obwire bwingi omu buto bwabo biine chances nyingi z'okukwata asthma and actually statistics zigamba 41% abaana bakuba omu nsi yoona bakuba biine obubonero obwe obubonero bwa asthma mbaba biine ki biine are retracted upper respiratory tract infections. Dr. Mpumzibwe nagira ngu oburwaire obu nibuteganisa emirimo y'omuzaire enshohoza y'omuzaire hamwe n'omwana kuteganisibwa omu kushoma. Kimanyisa ngu abazaire mbagumirwa omu kushashuza okushohoza esente z'okuraguriza asthma. Ekindi challenge eitukufuna abazaire n'okugira ngu mbateganisibwe emirimo yaabo. Omuzaire aine omwana wa asthma noshanga obwire bwingi ari omu irwariro ninga natwara omwana omu irwariro kimanyisa ngu emirimo yeene yaabo. Kandi abaana okukira bakushoma abatandikire okushoma nikibateganisa munonga baba bazayishemera emirimo mikye concentration omu class nebateganisa. Abaana bana hari 10 nibazarwa n'oburwaire bwa asthma bwete obuhiima kandi abamwe baba batabujanjabire nibaguma nabwo obwire bw'amagara gaabo goona. Omu nsi yoona abaana nibingi abiine obuhiima n'abantu bakuru nibingi abiine obuhiima kurugiirira statistics zinabagambaho kandi kitaaga ngu tukihereze amatu tukirwanise kugira ngu n'obuyere bw'endwara y'obutonde erikukira kuruga omu butonde ningashi omu family konka terisi twareba ngu hiine erikuruga omuntu orahiire. Okumanya kare endwara egi nikihweraho omuntu kutunga obujanjabi bukiri kare kandi n'okukira. Ahwateyari Western Susan alina omukisa hamwe na Kamusime Olivia omuri Mbarara. But we just want them to tell us the story of